La Peralong ASDC, KSL pen KNC tumpen sit in demonstration jai me kerengpon. Kuarjait Arlong Kipur Ponja Pan CEM Arideng pen Kang Pupon. Ingdeng Krigetom All Assam Hockey Championship ang dum kiti ke patupon. Inut arta ki jum hek also hempen abedat. Jingthong constituency ke parlo La Phera hit chelong chitini phaing kora hiniani ASDC KSL pen KNC atum chingrum si sit in demonstration jai me kerengpon. Jase me pet Assam government la pen Meghalaya government angbong kaching wai pon give and take polisia puthak chekroi dun thek the pusi bangsa sai kerengpon. Karbi Anglong ahoy along kedo block 1 pen block 2 along le Meghalaya phan IPG buke sapta chekroi dun thek the athe gedam tang pharokri sirkebra hokebra sia ningkana huti ahoy lam tame chedon sarpen che parai pon lasi non kaprek along le ke parlo pon dhuji buke aron ta be pusi alang litum pen ningke pon bangsa jai megalong KSA Central Committee amepu Jameson Timung ASDC Central Committee General Secretary Johnson Bay KSA Central Committee Publicity Secretary Muniram Teran SGB La Phera Chandra Bahadur Chetri pen Chenglok Ongdung gethe geding la pen rada tum chetong dunsi RD pidon Chingthong pen long ki be report Malong News Chitini phaing kora hiniani Lakhaing kora phon nilip MSC constituency ke parlo Koilamati Pathuak Lamlong Gulf of Assam under Mines and Mineral Department pen Kuarjait Arlong Kipur Ponjia Pham Chedon Dunsi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Arideng pen Ingku Pon Tanglo Contractor David Phangcho Phansi Bangso Sai Kipaklen Ponjia Phan Karbi Anglong Autonomous Council hin pen Pinkhat Ponlo Bangso Long Alhi Sarpuaman pen Deputy Speaker Dr. Numol Mumin CEM Dr. Tuliram Ronghang MP Horen Singh Be MLA Bida Singh Ingleng EM MSC Slapen Mine and Mineral Director Ananto Dasatum Chetongdut Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang pen kaning Jeponke Aprang kela bangso Arlong kelo mate Kuarjait Arlong kang hupensi chojor pon titi sitami non ke Mine and Minerals Department ahin pensi kachuning ri ateng chedon dun sipini pen ke aron ateng chokling pensi pur pon long pola pen la swalong go patunta revenue long pon popusi ning Jepon Karbi Anglong Arlo kedo Arlong kelok koila la pen sangki hai hui non pen ke Mines and Mineral Department atumsi chepar deng pon lo la si non pen ke ake joy dam delo masa vet sita go patumsi revenue long popusi pangdak pon Chuki hola pen Ramesh Teron report Malong News Karbi Anglong Arlong kelok nana ma kedo kani kachong hudok mate nal tuma chini lo Karbi Anglong West Karbi Anglong kedo anda me Arlong kelok ke kachong hudok ajo chong huko ma dejo ka thekonde Karbi Anglong Autonomous Council pen thangta laso tangka poisa long sita 1951 pen non antame Mines and Mineral ke Karbi Anglong Autonomous Council pe tangka poisa long like central government a subject pe state along ta share sita non Dr. Himanu Biswa Sharma pen chingwai ching sai pen si Karbi Anglong Autonomous Council pen Assam government chingwai ching sai pen si MOU ni chetok London chetok memorandum of understanding Hola so ting pen ke 60% bang ke Karbi Anglong Autonomous Council long po 40% bang ke state government long po la pen dambom pen si lan bining 60% long po morning ke 70% morning si ke 80% po morning si ke 90% po lanikan phong mong ke la ke 10% Karbi Anglong Autonomous Council phanang e PG phansi state government pen in principle include chekroi lo lasi bining mang ke long cheng lo lahai yong si long pen tum Karbi Anglong akaprek asa yang reng itum claim pon Chokuk manta nili thang lo contractor to manta lasi pura incomplete final bill pijanno ladak det pukali along aprek rason scam and po petang dan lasi kitang te tumpanan incomplete final bill pipo lasi akaprek tumpanan ko order pi ban sing itu Karbi Anglong Autonomous Council chana sartang te ala longle pota ka be ana bangke la ningkani siang bong
mata de phat pin pura lo na pin na tum dak la pin je bangke kora ini lo pin bangke September cek lo uning September cek lo ni kora ini aprangan kela kota kawe ana bangke dak bifam gipi ana tuma phana bangke kota ki je phat dari uning September so angbong non lama mata bifam pilu nangji bifam pipete long le pota bang long le pilu nang pola so ke long le anta men pota bang ke joy pen silo la so bo tha bang ke karbino ton mas council long proposal bang pe langa johnson be hot cm ke do hot la hot do apel zan itu mahina bang ke nata ye hoki la taisi ke pathu son no bontame ke pathu mate kache thanga bang jumpi ka son lang somsi beskar bianglong kasa tumpen kapache thangjia phan bor I ponsi nijang kar bianglong arlo dongka mukam baisong stadium pathu klamalong hoki championship pathu paman ponlo kiram tang arni pen bangso championship pangcheng ponsi chitini phaing kora hiniani an angdung kiti pathu ponlo angdung kiti pathu ponalong soarlo arotum sunitpur la pen dibrugar angbong sopinso nathu nogong pen koliabor angbong si pathu ponlo soarlo nathu sunitpur atum lapen sopinso nathu koliabor atum si cepahay ponlo labangso huki ke pathu kibi pon thegapot rad atum sitame akiro pipajer dun lapen mokibang jiarni hutsitame bipon bom jilang pusi patirpi atum pen pachini pon bangso along aluhiaman pen CEM Dr. Tuliram Rong hanglapen alang licor kache teronti MP Horen Singh be PM Mongol Singh Timung MLA Rup Singh Teron MSC pen Chenglok Manteng kedo banghu bang piatum sitame cetong dunsi RD pidon dongka mukam pen Janta Pe report Malong News Nijang kar bianglong hamrena rong supialong Samson terang arong amekan bidasing ing hilapen kamir tok bipia supi bijuli bepi inut ningkan kriket homauso kedam tang chitini phaing ko raisi ani kangsam por 5 lima lompen hempen avedat pusi ahemasor atum pachinipon au supiarta jum hek binonglang alang along mobile phone tawe lapen obi chingki sitame avelang asar pisa boratum sai ki claim damapi anarlo an kichujia phak han an tun pidet pen api ani kangsam por 5 lima lompen theglong ledet pusi apia popen pachinipon apia putum sitami penang an cirilo bonta non anta chetheglong ledet lo tua jok raikom sai kialong tame lamhoi pidamlo lasi theglong alinga bang sitame apia potuma phan ke pachini dia phan ti alang litum ahin pen tuning ripedopon hamran pen rustaming ti report Malong News supi lomba non ke teglong ledet Kelano ni cuma sudah sepilih. amen ko sono Jadi aku re bepi ko han arta do pone yang kan kereta. kan pre family itu na solo na itu Itu mendak porbo. Terang aro. ada ko son si kan ke teglong ledet dam champion itu Nili tu kam klaim dah. Mana lasu isek bangkai usut ayam situ pen narlu apanta anang tun pidu. Anang tun pidun lo kan tumbang ke narlu kesang hem dam lo suta bang dula. Han antana hegdu. Aman nili bang ancudet pen nili bang ha le dam pidu pia le. Malah sarpi bangke papice. Amala sarpi nang le pu kam klaim bang julo. Pu nilong hang dun julo mati. Nang dun julo mal sarpi bangke tum hari sampai pli thi support bang ni tum ke support bang ni tum ki ulu mati. Kam suti lo ma support bang ni tum han dam lo abang re. tang te lo so long mobile dom Ave. Bai ave. ko pine le son obi hijam ka chingki bo ya Ai hu chini de di. Chini de. kita de school ki do ne padak si do ne Ha cara. hadak ke padu do ma mata hem si pahla Hala saya pi du. kan ke hadak ke do hem sort of han abha ki chak to han berta pi kong Piong ngelang na bangke. Pilong lo, ma nang lele. La pu ba pilong le. Punten sini tum kurile. tu si ko mana Ma nang ko lele. ma hem si padu do ni lo Robat tiso he. ko piar ni la kang bo ke Budbar ni sam bai pli. budbar ni santar bai ki non ko tang budbar Non ke nam ta.
long nama pilang lu pinisi pilang itu kilo nasi cak dulu kan nai cak nun ke rina pula ini yang kontak pancol lu betul bida se ini Hindi na kambir pagbiki. beda sing be ini Towar mesen selam nang ji pulote arlong sangti nang pidu nang ji. Tim Karbiang Long pen kaike kaning je pon peace and development pu alama jok rong sorong botame kedam kebang mesen na towar ka selam pipon along Moromi Enterprise atum pensi penangan towar selam pon. Nijang Karbiang Long Hamren constituency ke parlo. Asalam kram sarong atowar ka selam ke sa oya puthak ningkang samse ke cepaklang pon. Ajak dingklui pen Hamren pen kahilo kilometer 4 trok doji. Towar selam pon bomlo la pen penangan adim ke kakinde adim abelo bonta masap so towar ka selam pon along ke thak daga jok penangan adim ke kisa oi thek pon long lo hithi irui ka selam towar sitame bab hai hui bang eng si thek pon long rongarat pen towar ka selam bo mahut sitame pudun lo bonta tangti arlong nang chupi dunon anpar ke ka selam pamisem popusi thak dun rong la pen non ke towar kar that ka selam pon jia phan sarkar pen skim deng pon pe pusi contractor pen ke than puta rongarat tum pen pachini pon tangte komar lo bangso towar ke claim ke chok chia puthak adai ka chen pon a skim tong la puloma mate a contractor tum tong ke chok chiloma puta rongarat pen lam phe paklang pon jong sini tum ki du ke la garat phan niki pipa meli pute nang selam pipon paminang ji pusi rongarat pen Dr. Tuliram Rong hang la pen ia Mongol Sing timung aphan ka chunungri pedopon lapen thu towar ka selampon boma hutame rongara tum arlong ke chupurdun anam sitame non anta tipelak tiahang lote thalang pusi thak thak lapusi arni ki padam titi bang so towar ka selam ke tang thu po posi tangka chelong vek nang ji pusi ka chongda dun arada tum pen chunungri pon Hamren pen Rostoming ki report Malong News cái đó là hàng long cái thứ và nó là mất là cái làng nó tôi mới là cái đàm mà tôi mới mất chặt chết thao thứ ăn đồ ali của son này hàng long cái chuông sen này pil này nhiều là son bên nè làm bằng mà xin thì chúng cái cục này cái đàm này cái này cái phản là tiếng a tiếng là vợ về chắc cái là mà mất chết thao ai lo sử dụng cái tháng ta hình như cái dạng ti thôi chắc cái đi là Hà Long cái thế sĩ thóc cái chú là người son bên nào mà xin chung cái nhìn bao nhiêu mình à cho mà ninh đốc đấy là gì Nang lian ning dok ma. ninh đốc quá là đấy nhìn mình thấy mà ta ninh đốc quá là đấy lù là gì cái đó người ta ninh đốc quá là đấy lù chúng ta don't thòng kép vào bò đu don't thòng kép là phò bạc đuôi chúng ta hử Nilitum kram sarong tuar nang kerap la nilitum rong sor bangge ati nitin taning dog de dalo mane kas kampun bang arong chet mane harlong kini tadi ki thu sai se ke bang ani sia lom tai nu bahania tumta pudun lo he masih hasoda pan an bang sap pami pon chet lo halai beng pan an bang he masoda la rong na pla bang hu 3 kilometer ne 1 kilometer ne de bang ing arp kapunai masih la non do CMM tumta hok pen ang rabat wal puludang te ang tumta chelang nang po la pen hala contractor tumta ali phan chen ni nang po mane la sotwal ge rong sor phan kera batwar binong po thedi pami chen nai pa lan chol la sotwar puthak pine osomar pen ki joi pisame langdon bom diti amat hala kam ge klam amuni tamhan char ju pa la son pane ing ar ong bo me bo po ar ju don pa seta me olo la ke ning kan pho garanti doi pusini li phanda nang ke thak bon same ni li thak don lo la ke ning kan pho li gari ta wang o ma sangti gari same ar ni wang si ke wang la pen baro sakai hai ta wang o che gari hoi hai ta la se nilitum rong atwar ke non la ice cream si la e phong vet mo la heno dak pen next nang kari play ke klemi pu bang ke avelo la si la heno dak peten ang ot elo nang klem klelo la si bang so atwar bang ke rong robatwar po mise nang ja phan po asa pasop la non kachari bom CMM tum ban stame tuning rilo ke misen alang litum nang ki
pulote nang pipa menang po pima non nilitum la klem bo ma an ke akimi ke thekwan long lelang son se thekwan long lo pima la attack ke thok an same non black topping bom lo la black topping a bang ke mi pen ing arpek aprang la mitel ke war bang ke asap sob lo same non la black topping a bang ke thang da kali non iri pen same la phu korong mane nili ke ni si pudun lo la so to war ke bonai tha la pen mi lang basi ni li bang ki pudun same la tum nang thak lo mi opo pum ka jok tum bang ya pudun lo chok lo itum complain re same media hang nang basi ai hok tum bang ke nang ke thak la pen ai hok tum han thak thu lo na la bang so to war rong si mi o nang ji pulote nang li tum har long ake joy mi te la ke yoy nang chi pi do nang ji pasan sa ai hok tum han ke thak pu same ni li phan mang ke la pu ba nang thak the he sitame metela ke yo yang sil tum pidon nang ji pate to me ko son loi pidon thek pa di rong rup ki du ka so ma theng lo han chu yol chot la pason nang thak rong plote la kam klam contractor ma pu ma long pu amen ki pu bang al ju du long le da la bang so to wa phan pu ni li to ma kem ma ni li to ma arong phan pu la bang so sen lever ke thok la pen rabies kado ka ve same hilto man si pipon lo same ka cha ka teng pen 30000 pu same 30000 anta 10000 long lo same 20000 na bang ke long le la sila bang so anam same ni tum che hanga de kheda lo la pen bang so pina ma si bang so lam same pan ke thek dun de kadoka lasi kacing wai same karbi johnson kalde paste nitum chehang thek thedalo bata he ni thomak dalo chehang nam same bihu aprang bihu de lason sinang ke chak lasi chehang thek thedalo lasi noi tom han same pima cmem tum same nang ki pupi jia phan la bangso rabi sanam same nitum ta dugwak pina ka pasi angko misen pen ka chelong thu jia phan ani tum han same chuning ri phan nilitum ingot bahine tum complain don lo sita nilitum manang thak lo non ke apor masila son pinak lo athe tuar na hok la langdam pusita kar that jing ya phan ke sarkar role ben dawe yong si par that unang ji pulo tang tang le tum harlong ke joy bang nang tum ang pidunang po la penil tum ke claim tum dang para pam mi upo pula mang thak lo par ni le tum pulo la son pulo tang te town city yu anta ong dong atum nang le tum harlong ke joy tum nang pidunoma contractor dum hanta ma scheme ke deng ke the ke kam claim ke the tamanta son se nilitum pudono amat nilitum kadu ka werong si chelang pet pen ki pu las ka ba phisi banga nanglitum la so teng si claim pulo tangte claim tingai nelo athe la ki claim tang adimanda chi phur thulam no la pen kaya teng dak bang so li pangram aina sinilitum pudono salang litumang thaklo nang tum si kes do po yong si media taman hang thu la pen nanglitum media phan pachinet plong de bang solam ke kes do po athe nilitong puisa lai dat po belo lai dat po puisa cho lai dat po akam mang ke chupa tang dat po nalitum sirong atwara dat po ulam ta nilitum manang thak lasi churopek lo kedam tangana klem bang ke misan nilitum theklong lo sta las black topping abang phan achar so nilitum ning ke dog de theklong pan pot elasi karbyang long tim karbyang long ke ja tum phan doctor salturam rong hang tum phan la pen mor sing timu akit thek ding kaprek tum do bon talang le tum dala puson labang sorong aphan kape klarja phan palang le tamning ke hang panang ki piali pina pose jesmet pet ke alang le tumang bong bantame sini enang chilang dun jia phan na chirap dun jia phan nili tumai hen pensita kram sarong hen pensita ni ke dirut silam tram sarong pen dak hamrenan vel labang soli phan labang so phan ke dam thuji pulotang te labang so scheme deng de lang sita labang so scheme yang se deng lo pulo la ke dongka lo pace lengji la dongka ke dak lang min so gari ke non ma de helat le dan si helat chot lo la pen pu paran dam pulo tang ta sab dolang he ala kilometer si avelo lan velo la nili tumarong an lap HDP along special health camp ke padopon Citini phaing kora ke thomarni Ayushman Bharat Divas along pacheton dunsi HDP along special health camp ke padopon labangso jamek HDP sericulture asai hemalong si pamanpon me along Assam Assembly Deputy Speaker Dr. Numol Momin EM Surjorong Phar Borjana Constituency VDC Chairman Sunaram Singnar Deputy Commissioner Pen Chenglok tumta chetongdun
Labangso melong se kelanga doktor amnar satuma phanta kapcho pedopon. Lapentu Difu Medical College and Hospital atoma hinpen free medical camp sitami pamanpon. News Desk Report Malong News. 22 আজিৰ দিনতে আমাৰ আজি তাৰিখৰ দিনতে আমাৰ আয়ুষ্মান ভাৰত লঞ্চ হৈছিলে আৰু আমাৰ আজি 4 বছৰ পূৰ্ণ হৈছে আৰু এই 4 বছৰ পূৰ্ণত আমি ইয়াত কাৰ্বি আলং জিলাৰ এই হিডিপি এই এলেকাত আমি উদযাপন কৰিছোঁ আৰু আমাক যিকেইটা আমাৰ ডক্টৰছ নাৰ্ছ আৰু আয়ুষ্মান মিত্ৰ আমাৰ বেনিফিচিয়াৰী আয়ুষ্মান বেনিফিচিয়াৰী হিতাধিকাৰীসকলক সহায় কৰে তেখেতসকলক এক সন্মান প্ৰমাণপত্ৰ আৰু উপহা দি তেখেতসকলৰ যি সেৱা আগবঢ়ায় সন্মান প্ৰদান কৰা হয় ইয়াত উপস্থিত আছিল আমাৰ কাজান মস্তিৰ বিধায়ক ছাৰ আৰু ডিচি ছাৰ আছিলে আৰু EM ছাৰো আছিলে তেখেতসকলক যিটো কামৰ যিটো সেৱাৰ বাবদ অভিনন্দন জনালে যিটো আমাৰ হিতাধিকাৰীসকলৰ যি আকাংক্ষা লৈ আমাৰ DMC এইজত আৰু এই স্কিমৰ তৰফৰ পৰা যি সহায় বা সেৱা পাব লাগে সেইটো আগবঢ়োৱাৰ সহায় কৰিছে আমাৰ আয়ুষ্মান মিত্ৰাছ আৰু আমাৰ কাৰ্বি আলঙৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কোঅৰ্ডিনেটৰ মন্টু গগৈ আছে আৰু আমাৰ আয়ুষ্মান মিত্ৰাছ bangso program dak hini do isi bangke Ayushman Bharat bang ningkan plikicok bangso ketalon program dolo la DC hin pen DC office men bangso amei bang padu lo la siladak pini hala Ayushman Bharat mate atol amrit pini card kilong las kisu celang apan hala bangso card keron pini an ningkan plikicok lo po asila bangso angbong pen ajhak laso arogya mitro mane hala sokat keron ke klaim kidam atum apandan generation ke pajir pondok man peng di pondok lang tum ke asai ke klaim pa me pola bangso penan honda ki pon padolo la pen isi bangke ladak asam government pen achiklo nuang ke niphaing ko ra fosi pa doji pu tame pine program do kido pojor masih pini bang paprang jet hala bangke special health camp aso special health camp bangke lah lo dak specialist kapre specialist mane ai kepada medicine lah itu apa doktor dak wan pol ada health camp padolo lo bangso health camp kido kinang sot abang ke lalu sumar cepat he atum alu sumar atum mane kesan lo lactating mother la pen hala so pregnant mother so atum apan sila bangso program ke padu athe la son lo isi all India isi tibula long lang lo Assam ta hala bangso 0 to 5 o sumatum kithiet so infant mortality rate bang Assam long high o lalo isi sumatum talo ape tum ithi mane delivery hut ape tum thilot tira Assam long high o pulo haso tibul ben bang thulo lang lo Assam ang bong ka ko Karbiang long aku na ong thung chet polam lo lasi chodhu kicengan hut manja block PSC pen padulo lasi Karbiang long bong ta ki ong nei ke manja BPSC long si ki ong polam thisi klang lo lasi hadak si pangcheng lo aku nono do batai bang ke lada block PSC tinu do nai pulo nono batai la bukan block PSC pen dak lo ako isi hapo dokmuka BPSC pen pinin dokmuka long padu tulo harohan BPSC bang lalu lasi dak bang ke penangan la pregnant mother tum hanse kisu kelang la pen ako kaprek kisu mo pen pula mek kawe tum phan hala mek cicari matu phan mata kaprek kisu medicine specialist tum do la sila tum phan kelang pon padulo sini rong palo pini dak di pilong gawan ke the kyongdung pini sapi mar theklong lo bangso kisu celang honda ke wang wa tum ha di phugi dam ji mate ha bukan ke dami an siksak do kedam ke wang siksak pen par tangka maha kawel hai dolo tame pini dak akijoy pen bangso kisu celang lompo ba at least alang tum investigate pen non next ku pc claim mima po doktor his pipe pin pen dak claim pon long jula bangso lo kasi medical yam kemana ajok pen pini la bangso dak ke ban long ni ngarong palo lalu la si sabu ase joint director health সেটো আছে আমাৰ হেল্থৰ ada তেখেতো খুব সুন্দৰ প্ৰচেছ এটা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ ভাৰত চৰকাৰৰ যিটো গ্ৰীণ প্ৰজেক্ট হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ অসমৰ আজি 4 বছৰ হোৱাৰ দিনাখন এই ভাল খবৰবিলাকো আমি ৰাইজক দিছোঁ যাতে সবকা সাথ সবকা বিকাশ যিটো মন্ত্ৰ লৈ পেলাই সেইটো হেল্থ চেক্টৰটো যাতে হেল্থ
আমি ভালকৈ কাভাৰ কৰিব পাৰোঁ দুখীয়া মানুহবিলাকে হেল্থৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে গৰু বেচিব নালাগে মাটি বন্ধক চৰকাৰে বছৰৰ মানে কিমান বেনিফিচিয়াৰিজ পাব বছৰৰ বেনিফিট সেই 5 লাখ টকালৈকে যিমান বেমাৰ যেইবাৰ হয় বেমাৰটো হ'ব নালাগে বুলি আপোনালোকেও প্ৰে কৰক আমিও প্ৰে কৰিম কিন্তু 5 লাখ টকালৈকে লাষ্ট পইণ্টলৈকে খৰচা কৰিব পাৰে 5 লাখ আপ টু 5 লাখ হ'লে সেই কাৰ্ডটো ভেলিডিটিটো খতম আকৌ কাৰ্ড বনাব লাগিব চ' 1 বছৰত 5 লাখ আৰু ছেকেণ্ড বছৰত আকৌ 5 লাখ পাব ইয়েৰলি হৈ থাকিব কিমান আছে বৰজানত বুলি কথা নাই আমাৰ এতিয়া কাৰ্বি আংলঙত গোটেইখিনি আমি 61 লাখ ফেমিলি পাইছোঁ আৰু এতিয়া আমি এইটো যিটো কাৰ্ড বনাব গৈছে গোটেই অসমত 50 লাখ ফেমিলি আৰু আমি তো গতিকে আমাৰ মোটামুটি যিমান দুখীয়া মানুহ আছে চব কাভাৰ হৈ যাব কিছুমানৰ লিষ্টত নাম নাই ৰেচন কাৰ্ড থাকিলে হৈ যাব কিন্তু এনেকুৱাও মানুহ আছে যিটো ৰেচন কাৰ্ডো নাই দুখীয়া মানুহ সেইবিলাক মানুহৰ নামটো যিটো সমানে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰ লগতো আমি কৰিব পাৰিছোঁ এইটোৰো এটা আমি চিন্তা চৰ্চা কৰি আছোঁ তেনেকুৱা দুখীয়া মানুহখিনি ভাৰতীয় নাগৰিক ইণ্ডিয়ান চিটিজেন সেইবিলাকক আমি বীমা কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছোঁ Tum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.